गोंयकारांक बरें नुस्तें मेळचें म्हूण एफडीएची टिमी वावुरता। शेनवारा सकाळीं एफडीएन मडगांव होलसेल फीश मार्केट, पोळे आनी पत्रादेवी चॅक नाक्यार नुस्त्यांच्या ट्रकांचें इन्स्पेक्शन केलें। मडगांवांतले 17 ट्रक गोंयचेच, फॉर्मेलिन ना म्हूण पास। पोळे चॅक नाक्यार एक्सपोर्टाचे 5 ट्रक घेतले, 4 परत धाडले। पत्रादेवी चॅक नाक्यार 4 ट्रक घेतले, 3 परत धाडले। एफडीएची अधिकारी आयवा फेर्नांडीस फुडल्या सप्तकासावन नुस्तें चॅकिंगाची जबाबदारी घेतली म्हूण एफडीए मंत्री विश्वजितान सांगलां। I'm having a meeting on Monday and we'll issue the protocol and orders of IVA to continuously give a monitoring on the wholesale market in Margao. Stringent measures will be taken. Wholesale traders will not be allowed to take the FTA for granted. Rules have to be followed. They cannot come with trucks without any kind of proper thorough documentation and then bring the fish into the market. We want to allow people and help people to fulfill the compliances, but as per the guidelines. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार।